Umbhishobhi welibandla le-Divine Healing Ministries International uMbhishobhi Dr. Nash uthi bomake-ke badlala lichaza lelikhulu kakhulu-ke ebandleni nasemangweni ngoba-ke bomake ngibona-ke labahamba embili uma bekhona-ke intuthuko lokufuna-ke ilethwe kanti-ke futhi bomake bayaye-ke bangesabi-ke kwenta-ke imisebenzi-ke lemikhulu nekuthi-ke babe bantfu labathembekako-ke enkonzweni. Oqala nje kungaba ukubafisela bomake inyanga yabo lenhle nokusho phela ukuthi awumadodza basupporteni phela bomake banephupho elikhulu bafuna ukuthi bakhelwe imithi yabo usiwela nto samakwentekani abantu abakubashiye banelikhaya amqokeka kakhulu ke futhi ke bomake ngoba nasesondweni naku nje siphuma esondweni bomake bebabanengi futhi ke bomake ngabo lokho athi mawusakwentiwe lokho hambe embili bomake basebenza nje kakhulu bomake ngakho ke namuhla lesike iBhayibheli thina madoda asibathanze bomkethu thina bomkethu abahloniphi ngiyacela nje akuyekele kubulalana akuyekele kubulalana abasubulawa bomake nenhlanzanako nemantobatana kunjani akusubulawana sikhundleni saloko sibasupporte noma ngayini bomake ngiloko lengingakusho mina nje namhla angisiyele ngizama ukupheka ngibe kusele inyanga engiyawasha libhodo namhla ngiyathatha inkulu ngiyawupheka namuhla. Umbhishobhi uthi kuyaye kube buhlungu nawubona etindzabeni letihlukahlukene ukuthi bomake-ke bayahlukubeteka nekuthi-ke bomake-ke bayabulawa nebantu besifazane uthi lelo dimoni lelo kufuna-ke ukuthi lincutshwe ngawo kumthandazo etindzabeni temsakato iyeMaswati channel ngingeri Carlos ngisembabane.